Purcong klasik ngaji calaya gaduk-duk namar ngadang narit ngaclan ria juban yatu gade yak nong waji ani cica gastai marsin jingaya ju marbat ngaji calai anisnya bang watla pule koknya pelai duduk daga ere dadis Qur'ani ngas nyesnai dala kot re makna watla cakong arnong hikai tajila ya duduk gamen sim gala suk jai duduk puidang tamiayanga duduk puyen hanu kata hadin cibne arbne cisang ya keren ya tukana garu komle gaju enan gaji calayanga jidala saja soy jaga yang le kai galam ca cilala jia be cilala ban ajia sna duduk puidang tami ayanga duduk puyen hanu kata puji en asambli ngajeng marjan harga duduk Porci ya ceng marjinge man lampor ya jungan Yesu gadar munyanga mensim yonga gak mencica gadale ya giwe klong snam yonga uke bajla duduk puidang tami ayanga duduk puyen nyere kun la snem la desa Purcong kelas sewen baro citlang ngakma ya duduk ngalak waya keren marsin kun cuti telang di skurlot ngatasnya puma mensin jong ngagak tang marsin kan bagai skuran suki ngabna hanong ston gala di kreko man lagas ngoy ngadwai cok ya junga ya gendulon gibne gisnem gidi ya duduk ngaya genduran namar lah lempalat di kenaya junga nyekanran cok ya gendu wairan embok tanang tadya edau kipor babang baro hak do nut yong ngangal